سلام روز باشی ور باش هر کسی را هوان و هیویدارم هم باشن ایرو برنامه مده مجاره کنک بالکش هیه دولت ترکیه ده کنترولا کیجان هزان دایه ده کنترولا کی دایه امی و مجاره نقاش بکن انجام هل بجارتن لامریکای امی جورا راگینن دانالد ترامپ بقاسی کو خویاد که هاتیه هل بجارتن ew bi ser bikeve tabii bahatına Trump'a ve darawşa rojata navîn çi guherîn çêbibe tesîra Donald Trump ya li ser Sûriye ser Rojavayê Kurdistanê li ser şerê Ukraynayê em ê nîqaş bikin tirs û fikarên dewleta Tirkiye wê çiqas ciyê xwe bibînin yan jî gelo Donald Trump çi fayde dide Kurdan çi fayde dide Tirkan em ê vê mijarê nîqaş bikin میوانی ما چاودری سیاسی حسین عمره امی پشتی کلیه که دین وی بگرن جور امی پیرا نقاش بکن چند پرسیمه هنجه tabi seri hatta davi eمی پیرا نقاش بکن لیدوی نابری ده نوچین ده درباره باکور کردستان ده او مسئله دسته سرکرنا شهرداریان ده هن آگاهیان بدمه پاشی امی میوانی خواه بگرن هوان نو انها mesele لحیش باجارên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di xwepêşandina li dijî qeyûman de heta niha bi qasî 105 kes hatin binçavkirin. Dîmenên dijwarê yên îşkence hene ew jî hatin weşandin qismekî di medya civakî de. Ez naxwazim wan dîmena bi were parve bikim. Adetê dewleta Tirkiyeyê îşkence li Kurdan dikin. Min vê sibê jî di hesabê xwe X'ê de parve kir. Felsefeya Tirkbûnê, îdeolojiya Tirkbûnê di çavê min de sûc e. Yani Tirkbûn divê weke sûç were hesabandin çünkü ew jî Kurdbûnê weke sûç pênasê dikin. Yani ne Tirkbûn em bêjin Tirkçîtî. Tirkçîtî divê weke sûç were dîtin. Ji ber ku em di encama siyaseta Tirkçîtî de têne lêdan, îşkence dixwin û yan jî mafemetê desteserkirin. Ev felsefe îdeolojiya Tirkçîtî ya ku bela medaye ev e. Li kampa holê ya Hesekê li Rojavayê Kurdistanê li dijî Daişî operasyonekê berfireh dest pê kiriye. Hêzên ewlehiya navxwehî yekîneyên parastina jin YPG, Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê bi piştgiriya Hêzên Hevpemaniya Navnetewî li kampa holê bi navê ewlehiya domdar operasyonekê li dijî çekdar û şaneyên Daişê dan dest pê kirin. Rayedarên eskerî yên Rojavayê Kurdistanê dan xuya kirin operasyona wan bi armanca kontrolkirina kampa holê ye. Ba armanca kontrolkirina derdora wê ye şaneyên terorê yên Daişê carekî din li herêmên Çolistanê çalak bûne planên êrişeke nû pêktînin piştgiriya dewleta Tirkiye heye ji bo Daişê kampa holê hûn zanin li Hesekê ye li Rojavayê Kurdistanê ye 55,000 kes li vê kampê dimînin piraniya wan jin û zarokên Daişî ne elbet Daişiyên berê jî dibe ku xwe di nava van şeniyan de veşêrin. Lê ev kamp niha di kontrola Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê de ye. Fermandarê Qesedê Mazlûm Ebdî Donald Trump pîroz kir di encama hilbijartinên Amerîkayê de heta niha di sud û heftê em bêjin delegeyên Donald Trump hene. Di sud û 24 delegeyên Kamala Harris hene namzetê ku di sud û heftê delege bistîne ew ê li Amerîkayê bi ser bikeve. Donald Trump di weşana zindî de serkeftina xwe îlan kir belkî hûn jî rasthatibin. Divê ez bûm serokê 47 ya spasiya gelê Amerîkayê dikim. Di vê çarçovê de fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Ebdî jî piştî van encaman bi rêya hesabê xwe X'ê Donald Trump pîroz kir. Çi got Mazlûm Ebdî? Ez hêvî dikim ku em wekî berê bikarbin bi hev re bixebitin. Ez ji bo bihêzkirina hevkariya me ji bo pêkanîna aramiya herêmê amade me dibêje Mazlûm Ebdî. Wekî din ji Başûrê Kurdistanê jî elbet pîrozbahî hebûn ji bo Donald Trump hem Nêçîrvan Barzanî hem Mesrûr Barzanî Donald Trump pîroz kirin. Li navçeya Kerboranê ya Mêrdînê jî otomobîlekî wergeriye ye 4 kes mirine, 4 kes birîndar bûne li nizîkî gundê Derêkê ev qeza qewimiye di encama bûyerê de Eyüp Tan, Hatice Tan, Helîme Tan hemî ji eynî malbatê ne li ciyê bûyerê mirine, 4 kes mirine êdî jî birîndarin. Wekî din gelek nûçe hene lê paşê eger îcab bike em ê nûçeyên de qedawî jî were ragihînin di vê naberê de ev sê rojin berxwedana li bajarên Bakurê Kurdistanê dewam dike li ember vê sîstema qeyûm li Esenyurta Stenbolê jî berxwedan dewam dike. Armanc ew e
ku bikaribin van şaredariyên ku hatine desteserkirin jinûva bi dest bixin ka em binêrin berxwedana gel bi ser dikeve yan zexta dewleta Tirkiye bi ser dikeve. Mîvanê me eger amade me em bigirin jor nîqaşê xwe bin dest pêkirin ez naxwazim em vê bültena xwe bi nûçiyan dagirin. Analîz baştirin di vê rewşê de pêdiviya me bi analîzê heye. Dewleta Tirkiye ji İmraliyê çi hêvî dike? Ji Rêzdar Abdullah Öcalan çi hêvî dike? Li benda çi ye? Partiya Karkerên Kurdistanê, Tevgera Kurd elbet ji İmraliyê çi hêvî dike? Ji milletê Kurd çi hêvî dike? Di rewşekê wiha de em heqeten jî pêdiviya me bi agahî bi analîzên ciddî hene. Hüseyin Ömer, merheba, tu bixêr hatî mamoste. Ka ez dengê te vekim. Te dengê xwe girtiye, deng. var baş, işte o temaşevanên hêjare. Gelek spas. Bixêr hatî, keremkê mamoste. Niha tiştek ku em dixwazin îro ji te bibihîsin. Tu wekî çavderê siyasî bi salan e, bi dehan salan e tu rewşa siyasî ya Bakurê Kurdistanê dişopînî, siyaseta Tirkiye dişopînî. Di van demên dawiyê de hewldanekî çêbû, tevgerekê nû çêbû li Tirkiye, dixwazin xwenezê Kurdan bikin, gelo ev xapandin e yan jî heqeten ciddî ne. Dixwazin Tirkiye biguherînin tam di vê serdemê de ku li rojeta nevîn guherîn hene, sînor hene, diguherin Sykes-Picot ev peymana ku hatibû îmzêkirin a Lozanê êdî niha ser û binbiye kes êdî li van sînoran goderî nake. Elbet ev ji bo fayda Kurdan e sînorê gerabin ama ez dixwazim çavderiyên te bigirim. Tu van hewldanên dewleta Tirkiye ya li beramberî Kurdan çawa dibînî? Paşê jî em dadikevin nava Tirkiye. Dewleta Tirkiye di kontrola kîjan hêzan de ye? Dewlet Bahçeli kî ye? Li ser navê kî tevdigere? Hemî pirsên me ne. Wekî din jî tiştek ku ez ji te hêvî dikim di nava bernamê de Donald Trump wê were ser desthilatdariyê gelo fayda wî ji Kurdan re çê dibe çê nabe çê çi çê dibe. Niha keremke van vê pêvajoya dawî ku li Tirkiye hatiye destpêkirin li ser devê dewlet Bahçelî ez dixwazim ji te guderî bikim ka tu çawa şîrove dikî mamoste. Belê heger mirov karibe bêje pêvajo ji ber ku rengê wê ne rengê pêvajoyê ye. Dewlet Bahçelî wek hûn dizanin her kesî şopand û hata xuyakirin temametî jî teslîmkariya Kurda dixwaze. Dixwaze Kurd çekê xwe danin, destê xwe hildin, dixwaze Öcalan jî bîne parlamentoyê ji bo bêxê şahidê xwe ji xwe re bêxê şahid Öcalan jî bêje temam em teslîm dibin bi şer em nikarin tişkî bikin bi kurdayetî jî em nikarin tişkî bikin em teslîmî Tirkiyetiya we dibin. Yê min nêrîna me de û hata xuyakirin jî piştî wê gavên hatîn avêtin ser erdê ev tişt temametî daxuyakirin ji ber eger rastî heba eger gavek nû ba niha 2013 de we yani tê bîra teva jî tê bîra we jî baş 2013 de guhertin çêbîn gava pêvajoyê dest pê kir. Hinkî vekirin çêbî zimanê Kurdî di aliyê danûstandina di gel de partiya hinkî ya Kurda HDP rêjê bêhtir hate vekirin danûstandin pê re çêbîn di qesra hikûmetê de rûniştin birayadarê Kurda re çêbîn. Dîsa jî bi Öcalan re gelek hevdîtin hatin çêkirin di aliyê hikûmetê de bê di aliyê Kurda bi xwe de bê jî danûstandin pir çêbîn rê hate vekirin rêya ku seralê bidin nêrînê wî bizanibin vê carê jî tiştekî Komên aştî hatin em divê ji bîr nekin. Belê komê aşîtî hatin hêzên Bakurê Kurdistanê yani gelek tecrübeyên Kurdan çêbûne di van pêvajoyên berê yên aştiyê de qaşo. Belê gelek tecrübeyên zor û zehmet çêbîne xwînrijî hate kirin yani di vekşandinê de wî demî piştî 2013 gava Kurda aşîtî xwest aşîtiyê ber destê xwe bixin destê Tirka de Tirka çi kir bi rastî hikûmeta Tirka ne Tirka wek millet hikûmeta Tirka zêdetirî 700 heta 900 girê layê ku di vekşin ji axa Bakuriyê ku hingî di hata xuyakirin ku ev
ام بیجن پیواشوها آشتیه شهید خستن دریه وکشاندنه ده کسین کو سلاح خود بری ناملو سلاح خدایی جیر یعنی نما شرد که هم دروا بوی رنگیش اوقا ضرر دان کرداد آلیه دیده گرتنی خوشی بردوام کرن دیسا دوی ده میشه ده جی نسکنی حتی گاه 2015 امزانون 2015 دشخوا یک جار هر تشت بن آخ کر و بن عرض کر نما کردیتی جی ناس کر هگر وی دمی وکنها تیوی را وقتی مهو بهبرا بین برهفدو وی دمی جی اردوغان دگو کردستان هيا دقوا در كردستان نزا كردستان هيا نهاجي واقوتني وليد بيشي هرچ قاسي كو اردوغان دخوازي دالي كده نيرينا مدى خوش بن هيبات او تأثيرا بخشلي دريخي لدي ساجي نكاري تشكي بكي بس شوك خيادكي نهو هر تشكتية دستي بخشلي ده نت حكومتي ده وزيري ويتننا هزاوي حتى برلماني ده جي هزا چارية یا پينجية ولي جين هر تشتوك خيادكي كتية دستي بخشلي ده او قرارا ده او دخوازي تشتا بكي او تشتي دخوازي بكي بلكي جي اگر مرو لي بنهري بلكي بيلانك هناك هيزين دي هابين او بيلان جبو ام بيجن ريكي آشتية وكي بخشلي ويدا خويانيا خود برلماني ده پیشي هر تشتيگر تاني دا خويا كده مامت دولت بخشلي كيه قوة خو هزا خو جكيه دگره انين هاجر مرولي بشوبيني بري بخشلي جولان هابي فتح الله جولان هابي فتح الله جولان وقت اردوغان بير كتد هف بيمانية ده ديسا اوجينا كت حكومته ده اردوغان هرتم وزير جوي بين هر تشتوي جوي بين لفتح الله جولان كتد نابا هيزن امنيته ده كتد نابا هيزن اولكاريه ده نابا سیستم هر تشتی سیستم مرود کاری بیشی کرد دستی خوده یعنی چه عالیه دادگاه ده بی چه عالیه بیشن امنیت ده بی چه عالیه حتی پارستنه یعنی میته ده گلک هزاوید و درادا خورد بی فتح الله گلن بی هزا سرکه یا کودکاری بی وجوه بی وروجا پیش روجا تركيا يعني ده هر سي آليا دجي كوكاربي پیش ده بدي ليه پیش كاوي هاتا قرطن 2016 ده وهاتا آفيتن بخشلي نتوستك بي تشكي ويجي تنبي بلكي تبيرا متى جاري 5 جي نتاني صدا نتكاري كيف برلمان ده برلمانتو ده جي خوا بگري پشتي وي فايدش في واليا كو كسن فتح الله گولن يكو هاتن آفيتن ده هزار هاتن آویتن وظیفه و یعنی شکاری و جهی و مورتیا و هر دری هاتن آویتن کسین گریدای بخشلی ریانجی بخشلی فیدش وی اویدیت نیری نامده کاری واجها هنکی داگری وقتی اف جه داگرتن ایدی هزاوی چه بی هزاوی وکیا بی برانبری هزا اردوغان یعنی نه ترکاده ده شخصيتي سركتي نخويا كرين يد حكمتي ده هرش قاسي وقت داي خويا كرين جينو بخشلي نت حكمتي ده ليه وقت داخوياني كي اگر ده حكمت حمي داخوياني ويقبول دكي تي بيراما وقتي وداخوياني داي قوتي بلا اوجلان ولي برلمانتو بيشتغلي يعني نا برلمانتو بخوده ده اوا دم بارتي ده بيشتغلي وی دمی هر کسی اردوغان خواست بو نیرنا خود ده خویا کردن پشتی در روشا در باس وی اردوغان بو اسپیرم تشتا بخشلید بشی یجبر نکاری لهم برسکنه هزا کی خورچه بیا حکومت دولتا کور هیدی بخشلی جه خواتی ده گرتیا بریشی او تفگره نتوا پرست یا ترکیه سرکشیا وی بخشلی ده که بری ترکیش بی دیسا جی حکومت کورا ترکات پرانیا وی دستی واده لی وی جاره بخشلی جارک دی کاری هیزا خو خورد بکی کاری وی تفگری وی هیزی کاری وی بینی کو به آستکیل برانبری حکومتی یعنی وقت بیشی حکومتکی و شارتی حکومتکی کو کار دکی
هر چقاسی حکومت اردوغان بی ایدی بخشلی وقت خویا دکی نکارتگا بابا بجه اگر بخشلی قبول نکی یا وقتی هم بجن بخشلی هیزاوی کسین بوی و گریدایی کسین هندر همی سازگین دولتی ده به تایبت جی سازگین دادگاه و سازگین اولکاریه ایدی اردوغان نماتکاری خوش بی خفکی دری خواه خویا دکی اگر یعنی کارکی بکی جبو دستوری بگوری جارک دی وری بلکی ریکیش خوره بکی اگر بخواسش بر افجی اردوغان مرو نکاری دور بکیش بر دوست اردوغان جی تننه اگر بکار بی انقلابکی بخشلی چکی وقت چاو انقلاب الفتح الله گولین چکری لی افجی تشکی نها دوی دمیده پر دوره تشتا بخشلی دخوازی دا آلیه کرداده ما مستبری که تو بسا دخوازیم بخشلی بکیش کرده خوازم تشکی بپرسم دولتك وك دولة تركيا 7 سال عمر كريه چوا چه دبه و دولت باخچلی وك مروف دولتي بمافيا حشير نشير بد نوا تكيليه دبه تشتا كو نايف هم كرن اوه يعني چما باخچلی مروف دولتي ان دردورا باخچلی بيشتا خدن مافيا مروفين گندلید کن اسرار اروین دفروشن مروفين کو بازرگانیا قاچاق کن د قدانا بنه تیویده مروفين کو بقاچاقی انسانان دروینن دکوجن فیدیا دخوازن یعنی همی کار نل ره در وی قانونی د چارچوبه پارتیا MHP ده پکته چما پیدوی دیبینم بکوین نوا کار قرج مادم کی دولت حقوق دولت قانونی مادم ده دست وان ده چما احتیاج پیدوی دیبینم بکوین ره یکی در وی قانونی است فهم نکن یک زید آلی اکونومی ده اف هزین هنی هزین مافیا قوات کاویا اکونومی پرمازن ترکیه ده نجنه يعني هم بين براخوان بقرن 1980 پشتی انقلابا کن عنی برید اگر اموی دمی هیدی پیده ورنه مزاورن بنچاو مافیا ترکا اف مافیا پر خورد کاری جه قد سازین دولتی ده بگری ببی سازی کی سر بخواد ورده ببی سازی کی برانبری سازین دولتی یه رسمی جه خواه بگری نتنید هندر يعني ام بيجن بارتيا MHP ده بري هنگي بگرن تانسوچيلر محمد آغار مهو بين بيرا خو چاوه کو وزیر هندر بي تکلیه نوین سرکب کی ربین کسی پشگیریاوی دیگر دانستاندنی وی کی ربی دانستاندنی وی همی واهزین قریجره مافیا یا قاچاقی یا حشیشه دوره کجرین کو هاتین چکرن دوی دمیده او کجر حتی هو بردوام دکن او کجرا یکو ملت کرد کشتن او اکیبین تایبت چیتکرن دریتکرن آمده دریتکرن شرنخی جزیره سرمالا ده دگرتن بگریدایی به هیزا لشکریا ترکابه یعنی بگریدایی به امبیشن عسکری ترک و اواب سری خود چو تشتن عجیب دوا گنداد قتل عام گندادت کرن گند و دمی جبو مرو فرموله بکی مامسته تدبیجی MHP و مرو وین دردورا MHP دو لنگیوان اساسی ہے یک آبوری یعنی منفعت کجوان چتیان دگرن منفعت آبوری دگرن و یک جی منفعت کشتنا برین قاچاق مرو وین کل همبر دولتی نباشن یعنی دولت بچاوه که نگاتیف لواندنیره دشونا دارزاندن حقوقی ده برین دروی حقوقی یعنوان ایفاز دکن جوالی راد کن یعنی هزین چکتاری و هزین آبوری جوان چتیان دستینن مروت کاره و سپور میله بکه صدي MHP رولا ويابا يعني دي روكي رولا جدامي تركيش وحتى انه رولا MHP يابا او جي فيرولي بتشرنجيد بينن يعني شخورة مشروعيات تشرنجيد دن فيرولا خود بيشن جبو باراستنا سيستمي جبو باراستنا دولة تركيا اگر ام بيت تشتين هكن تركيا وهم ضاببي يعني بلكي مرود كاري بگري اردوغان دم دسبيكا هاتنا خوده حتى 2010 دخست هنا کو هرتنا بخد في وارده دخست کو وان چتایا هنا کی ضعیف بکی دخست حتى MHP جي ضعیف بکی جبركو تشيلشكي ایدئولوژی نا براوا و MHP ده یا AKP و MHP يعني مسلمانا
وقوميجيين ام بيجن تندراو ددنا بلا ودا يعني تشيلسكي ما ظنها ليه نكاري اردوغان جي ادي تبليفي مسألة بي ادي بشتا خو بوا گرم كر دست بيكي فتح الله قولين رج براو جي جوي مد جوي دبستانية يعني دبستانا باخشليو دبستانا ازوار دكم يا فتح الله قولن جردو زيادة جدا ابي ابي بنابي شيخيتية دكر ابي هني بنابي قوميتية دكي يعني بنابي نتوا پرستیه دکی لید آلیه پراتیکی ده هر دو وک هفدو تخبتن هر دو گاوا وک هفدو تاویجن دست بکی خب بری خدا فتح الله گلن حتی کو فتح الله گلن ایدی تهلوکه سروی چکر يعني اندامن تفجر فتح الله گلن ایدی نتشتن اردوغان بلفي جبركو دخواستن هر تشتي خسر فرض بكن اردوغان رين ندا ایدی پیشیا واده سکنی او لهیستوکا انقلاب 2016 ده شکرن یمن مهم يجد جو لهيستوكا حتى نهوجيات بجم لهيستوكا انقلاب تنبي لهيستوكا جار دوغان بي جبو كاربي خوش با كاسين هني يلهمبر خو خلاص بكي بالتايبه فتح الله قولن يعني كاري جيوي تشتي بكي بيش گرياوي كي كر جبركو بارتيا مهبي حاضر بیش تشتکی ولی را بنگهوی هیا هزابیا اکونومی پرخورت هیا کجرین وی زحفن کسین وی چکدار بالصادانه هنا حاضر اند بری داشی دندر ترکیه دجه خواه بگرن دگرن وقتی دیتن پیشیا فتح الله گلن ها تگرتن ایدی هزاوی ضعیف دبی اوا خدا پیش جه فتح الله گلن گرتن اردوغان محتاج بی اردوغان جبر نکاری بجه پیرب کبیتی کلی هرچ قاسی زيدا ويدمي بلكن هو جهبينا قوارتن قرا شكرنا لويدمي فرقا نقبا جهبي ومهبي دا زيدا دا آلية مسألة بنجهين دا تنبي لأردوغان باوري بجهبي ندهات أردوغان باوري بارتية دي ندهاتن لديت فرصة جيرج بركو زعيفة قنا نكبي دستي خاكر دستي مهبي دا مهبي جد بنرا هرتشت بروخواني وك حكومتكي ام بيجن انترناتيف يا النسر كاره لحكمتك كو هرتش دستي ويديجيت كاري هرتش تيجي بكي خوغان دوي استين هود برلمان ده سبولي يعني بخشلي وقت برلمان ده بسربلندي وبطرس وبتشتك وقت بيجيب لا ارض بلا اوجلان وري فيدي باخي بي او جبركو هيزا خود دي خويا كرن جبر كاسي بري وي ندويري واغوتنا بيجي امر بيجي راست بيجي يعني حتى نجاح بدويري بارتيان سوسياليست تركيا ندويرين غوتنا كي بوي رنگي بيجن بلا ام بيجن اوجلان وري برلمان ده بيشتغل جبر جيدا بي هاتوان قرتن وكتمان حبساده لي وقتين بخشلي وليغو شبقاشي ردان يعني ندا كنت بيجي اداين كنت دا بيجي هولي felaketeki siyasiye. Çima felaketeki siyasiye? Sibe düsbe eğer CHP vere serdesilatariye bebe şka partiye yekemeci. Sibe eğer CHP bebe hükmet ve deme encam naguhere. MHP be kadroyun ku nava devleti de cih kiriye, nava arteş polisan da be cih kiriye. Vusa zubzu nikare jê derkeve, nikare pak bibe. İstihbarat bi temamî qisiye bin kontrola xwe bi qasî ku cenabê te behs dike. Ez vê derê bînim bîra hevala. Hevalno eger hûn bixwazin ji hevalê me Hüseyin Ömer pirsan bipirsin, ez niha peyamê we dixwînim di pêşiya peyama xwe de pirs binivîsînin yan jî navê min binivîsînin û paşê pirsa xwe binivîsînin. Pêşî pirs du noxte binivîsînin, paşê pirsa xwe binivîsînin. Vê derê ez ji mêvanê me Hüseyin Ömer bipirsim. Ez pirsê we jî merak dikim. Niha wê demê çim mamoste çim maneya guherîna hikûmetê heye. Wê demê îro AKP sibê CHP ve kadro aynı kadro ne. Bürokrasi aynı bürokrasi ye. Mirovên di nava mîta Tirk de istihbaratê de bürokrasiyê de artêş, polis hemî aynî ne. Wê demê çim mana hilbijartinan û guherîn heye. Muhatabê me kî ye? Em çawa tevgerin wekê Kurd? يعني كسين وكم بصا ما هبيت كنت تشتي استراتيجيك تبليد بنتشتي يعني ام بيجن هالبجارتنا زيدا ايشي خوبينا بلا كردر كبن اللي دبي وكوابكن ها وقت كردر كتن هاشي مديد
هيدي أردوغان تهديد جدان هين وقتی هلبجارتنا دا أردوغان تهدید دان دست بکی تی بیراما خواستن وانه بستینن لی نکارین پشتیوی هکاری ستاندن وارد چو سری چون اصلا یورت ستاندن دوفرشی بری خودان بازار کرداز وارد که منو یکو وی دیسا وگرینن وگ دمی بری کو هلبجارتنین برین چیبی کو دیسا کرد درکتین کرن دستی خود لی تبکیه کو ددن یانجی نرازی بینا بری هگر جهبی بری 4 ساله بری 5 ساله بری 6 ساله اب نرازی بینا نهود دی هگر نشری که AKP با مثلا قیوم پرلمانتو ده نگود با اریجی را با AKP را بلکی نهود تشتن هاتوان گوردن لی چند ساله وجی پاسیف ما مگو جی دست بکی مگو فرقاوی بنقبا مهبی ده زیده ده آلیه استراتیجیک ده ناکی دالیه بنگهین ده ندکر وی دمی جبو یکن هو زحمتیا دکشینی ایدیج بر بیا پارتیا یکن ایریج دچنه سر دخوازن وی او بکن یعنی نهو ریل پیشیا اکرم امام اغلوجی دخوازن بگرن اما از دخوازن ما مستقبالات بکشیم سرویه که من ده برنامه خود دو پیردجی اشکره کر بخواسی کو اسپی حسیامه بخواسی کو جمر آگاهی هاتنه آلیه کردان به جه پره لحف کریه هم ده هلبجارتنان ده هم جی باوه که استراتژیک یعنی مخاطب آلیه کردان دنوا دولت ترکیه ده جه پیه جبر کو AKP MHP شانسی خواهنده کرن هم بگرتنا سیاست مدارن هم جبر قاتلیامین خواه کشتنین خواه یلن کردستان سببی ام نجمیرن سببی گلکن جبر کو شانسی خواهنده کرن آلیه کردان قطنه به قاندیل باکوری کردستان اوروپا یعنی از باسا رزدار جلان کم جبر کو نزانم ام نزانم نه آگاهی جی امرالی هاتیه 4 سالن نه جی چوی ویدری اما لسر ناوی کردین لدروا ام پید زانن ام دردخن کو به جه پیرا لحف کرنه ایجار گلو او لحف کرنا کردان چقا سری خود گره ترسامه اوه مادم که دولتا کور دولتا مزن آب ترکیه دبن کنترولا دولت باقچلی دایه و مروین دردور اوی دایه و دمید چما ام به جه پیرا لحف بکن گلو لحف کرنا میا به جه پیرا والایه يعني قالوا ام حسبوا كتاب مشاشم قالوا مخاطب مشاشه يعني انا وقت بنداده به زمان در باسته به هر سال کیش بو کردان گله کی گرینگه امر دچه يعني انسان ربرین کو افتفگر آوا کرنه ادی امر وان بیا 75 8 يعني زمان زود گوهره مروف دستی خزو بگره يعني هناك مسألة هبله هفده به مخاطبه کی شاش اگر وره هل بجارتن هم چی بکن ما مسته نه محتاجه شاشه از فيش راستي بجم هجر ببي يمن از هين شكيده ما هو مثلا مش بهيستيه بس از شكيده مش برجها بي راحت براحت نقارب كردار بكبي اتفاقي بلكي داليه توريده گوتنین خوابیشن تشتی خوابیشن لیدالی پراتیکی دست بارد زحمتی پیشگی هنش برجه به خواب پارتی کی نتوا پرستی پر خورته دوا سالین داویه ده نتوا پرستی پر ده جه ده جه خواه گرتیه ده آلیه دیده تو نکاری به اردوغان و بخچالی رب کبید اتفاقا جبره و نا بتر دستی خواه ناکن دستی ده اردوغان و بخچالی دو خوازن تسلیم ببی تنی ویشتت خوازن دو خوازن اوجلان در که برز اوجلان وری بیشه تسلیم ببین سلاحی خودانن ایدی مشر ام نکارن ام ناکن تشتکی ام البر نبیچه دریه آشیتیه وکن لی آشیتیا کو اردوغان و بخشلیش کردارات خوازن ترک بینه دو خوازن کرد ببین ترک یعنی کرده اف چند سالایه بصد ساله البر خودانه نکارین بخن ترک دخوازن ویجا بریا کرداب خوا بخن ترک ورن قبول بکن جمع ببن ترک ام برای هبن بوی رنگی بخشلی وردوغان دخوازه لی از بار دکم توریا جهپید وی دمیده هنکی جدایه توریا جهپید ویجه هن کردن و ام ترکن ورن امی بهفره خودیه وی دولتی بن دولتا ترکیه بن افهم کی جدا بین ہے جبو یکی از بار دکم یعنی رایدار کردا
هەگەر بخوازن هەنا کارە بکەن تێکیلیە وی پارتێکی کۆ کێن دبێژێ ببینە کورد وێ بگوێرە بکەن تێکیلیە نە پارتیên کۆ بێژێ نا دەبێتن ببێ تورک وەرە ئەم هەڤرەنە ئەم برای هەڤن لێ دەبێتن ببێ تورک ez bar dikim ev jî tiştekî pir şaş e na têkilî bi Bexçelî re tecrüba Kurda pê re heye bi Erdogan re tecrüba Kurda sala pê re heye Erdogan 2013 hate xuya kirin itîfaqiya qesrê çêbî ya qesrava xwe çêbî din ser imza kirin yani yê ku Erdogan rêkirîn imza kirin û rayedarên Kurdayê ku o celan gotî hûn temsîla me dikin çûn imza kirin û taliyê jî çi got Erdogan got tiştekî welê tune tu nehatiye imza kirin û tu navbera me we de tune tiştek jî nîne navê wê mesela Kurdî hetan hû jî Erdogan vê qebûl nake û Bexçelî ji xwe ji vê nî qebûl nake ji bo yekê madem CHP çi partiyê dî jî bin Alî Babacan e nizanim kî ye partiyên dî kî qebûl dike ku problemekî yan jî em nabêjin tiştî ewekî Kurda mezin nê heta bêjin problemekî Kurdayetiyê de Tirka de heye gerek werî çareser kirin ez bar dikim gerek partiyên temsîla Kurda dikin ya rayedarê Kurda çiyê legal çiyê illegal bi ware piranî bikevin têkiriye erê ewa vê rê gelkî tehlûke ye ev rê nexuyayî ye belkî xwîn jî tê de gelek werî rijandin siba te behsa CHP kir heger werî ser ew ê ser yani hikûmet kevê destê wê de CHP wê gerek zoriya bibîne heta bike tişta lê eger haziriyê xwe ji miho ve bike hêza gelêrî bide dora xwe bi taybet jî hêza Kurda ya dî jî hêzên partiyên dî destê xwe neke netirsê yani tê bîra min mesela Kemal Kılıçdaroğlu wextê ewa pêvejiya hilbijartinan serokatiyê hebî jê televizyonekî jê pir dikir ma YPG û PYD dibîne terorîst got madem hikûmet dibîne terorîst ez jî dibînim yani bi vî hişmendî nêzîkî tişta dibî ne nêrîna xwe da nêrîna Erdogan da yani wî rengî ser mesela de diçû ama dewra Kılıçdaroğlu bi dawî bû belê niha Ozer dixwaze Özgür Özer dixwaze tiştî nûh derêxê her çi qasî em bêjin belkî bawerî zêde pê nayê nizanim çi bes ewek heye hêza wî tê xuya kirin ku piştgiriyeka wî jî di hundir CHP de heye madem piştgirî heye hêzeka wî vî rengî heye ez bar dikim gereke Kurd rayedarên Kurda pê re têkilîkî gelkî gerim debin hêza yekemînen hû Tirka de û ihtimala pir mezin hilbijartinên werê de ji ber tenê yê dikarê cihê Erdogan bigirê ewin Bexçelî çi qa xurt bê çi qa yani em bêjin dewleta Kûr bê çi qasî dibin de hemî sazî destî wî de bin bes aliyê hilbijartina de dibe dengê gel tu cara nikarê bibê serokkomar yan jî nikarê cihê xwe cihê Erdogan û hikûmeta Erdogan bigirê lê CHP re pêşiyê vekiriye ji bo yekê ez bar dikim têkilî bi CHP re gelkî giringtirin ji têkilî yan jî hêviya ji Erdogan û Bexçelî ew nema hêviyê wa çûn Bexçelî her tişt danî ortê Sayın Öcalan Birêz Öcalan were teslîm bibe were perlemanê biştexile bêje hevalê xwe bila silahê xwe danin teslîm bibe ev xwest lê bersiva Öcalan jî bersivekî gelkî giring bî gelkî hêja bî wextê Amar Öcalan çû pê re rûnişt bersiva wî gelkî giring bî hêza me heye ez dikarim lê ez tecrîdê de me yani hûn rê nadin ez tişkî bikim hûn naxwazin tiştek bibe yê min welê jê fêm kir em ê li benda wê tiştê bin em ê bi wî rengî bin ez hêvî dikim bi wî rengî berdewam bê dîsa heger rê vekirin têkilî birêz Öcalan re hate kirin ez bar dikim gelek tiştê welin guhertin ji bo yekî jî tirsekî mezin hikûmeta Erdogan danûstandinê Öcalan re yan gihandina Öcalan yan her pê re baxêvin heye rê wê nexwazê bidê Öcalan yani gihaye 74 sala êdî tiştek
او نين از باردكم تشتكنينا بخسري و زيادة تعويضا نما بدي نما يعني برجي تعويض ندانا نهاجي نما تعويضات دي حكمة أردوغان ويانجي كسين كوبيرا بكابن تيكليا جبو يكي ترسكي مازنج بهاي بيشياوي جي دكرن تشتابلا دكن بوتنين او سر دافيوي تشتنتين بلا كرن يم خب يعني بلكي چند او سروات تشتا چكرن تشتتي گوتن ونظام مطابقتك چيبيا بيريان جي نظام چكريا تليفون هات يا خافت النظام چكلكا گوتن من حتى او تف تخمين الموسى تشتي كو هاتنا گورتن خالي كو هاتنا راسكرن شرطي كو رزدار اوجلان دايا پیش ای دولت تركي دايا پیش اب همي تخمين انسانانه روزنامه‌گرانه انالیزم لازم موي بيجم تف تخمين حتى كو تشتكي نكي بدسنا نكرن تشتك بيجم بله او شخوا تخمين انت تشتكي وصا حتى هو خياينينا دو خستن يعني قالك دغو يا نظام تشاوه بي قالك دغو وي صبا ضزوا او جلان وري برلماني بيشتغلي ان صبا وي وري انقره بيشتغلي جناب تو وك شخصي كو اوجلان باش ناستكي احتمال هي كو مثلا اوجلان بريا كو بهوالي خوره نده نسينه فكره و نگره حتى كو امين نبه ج تعلیماتی وی انجام ورگرتن يعني حتى كو امين نبه كو هوالي وی برسوه که ارینی ددن وی چوا ممکنه بکه بر ریسکی و گاوه کی باویجه و هوالي وی جی گوتنا وی نکن يعني تو چوا دبینی يعني بخاصی كو تو وکه اجلان ناستکی حتى كو سدیست به هوالي خوره نکه و ناوا تکیلیه دکاره بریاره کی بگیره نا زبار ناكم تشتكي يعني زبار دكم خونا هنكايا هناك سرفي تشتي دراسن وضرابط خورا خونا دبينا وجلان كسكي دخازه اواوي بمينه وجلان يعني وقت سمبولكي كرداياتيا هو نيف كردا ده والدنيا ده اس صدي صد ازوي باور جدما وقت من اوجلان بريجي ناسكري اوجلان ويستنبول وباريز دوا صالاده يعني وقت گوتی اگر بهوالی خورر نرونی اگر نزان به هوالی وی تشتیکو او دخوازی یان تشتیکو او پیشکش دکی جبو فیدا ملت کرد و هوالی وی قبول بکن و از باور دکم جی او چه بیجی هوالی وی قبول بکن يعني برانيا هوالی وی بلکی هناك هبن بجنان قبول نکن او تشتکی دیه لی برانيا هوالی وی قبول بکن لی او جلن خوناک وی خف کده اگر کتبا خف کده اگر تشتكي وصا كربا وقتي عمر اوجلان شوي جن ما تشتكن بهيستبا شما ما تشتكنا بهيست تشتك از بن تجريد هين مستمرة تجريد هين بردوام دكي از قوتن قلكي مهم بيجا خافتنا بيحمي نو تجريد بردوام دكي هنا لنا يعني دوان شرطان ده افاده ناكم دوان شرطان ده بريار نادم از قوتن و ناينم جي تجريد دوام دكي شرط مني خباتي دبي سر راسبن تماما هنا لنا زفالي خو ببينم هنا لنا ستيكليا تشيكم هنا لنا بزان بم چبكم ازي چاو بوره تشتا امزا بكم يا بوره بيجم هري ما چاو حوالي مني از بي بوره بدم بستينم نيرينا وابستينم حوالي مني بيجن هري تشتي يعني با تشتا باش گرك مو فهم دكي جبويا كي اوجلان وي بميني وك خو وي بميني اوجلان وي بميني دوي مخابن دوي جهيده حتى دمكي دريجي بلكي وقتي جهه في هذا سر اقتدار تشتنو شيبن لي من باور يا مدى دم اردوغان وبخشلي ده ري بيشيا اوجلان ناي بكرن زيدش بر اوجلان جي جواركي مايا وينكي وي تسليمي وانبي او فيت خوازن اوجلان هاجر تسليم ببي بلكي تشتن غوارتن شيبن لي اوجلان وي تسليمي وانبيش بركو هيزكي مظن بش اوجلانا نه هيزكي چكدار تني يعني ملتك مليون انسان بشن اري بريكو ام درباس البجارتن امريكا ببن انكدوت تكي جچيروكا برنسي پچوك هي ادخوازم پار بكم دچيروكا برنسي پچوك ته هوزانن برنسي پچوك دچه لسر پلانتا دگره gezegen her cari دچه سر gezegen ki yani دچه سر پلانت ki لوی دری
gera xwe pêktîne diçe ser yekî dinêre li wê derê camêrekî îxtiyar rûniştiye li ser kursiyê xwe jê ra dibêje tu çi karî dikî ew ê îxtiyar li wê derê ser kursiyê xwe rûniştiye dibêje ez qiralê vê derê me yani melikê vê planetê me baş e dibe wezîfa te çi ye prensê piçûk jê pirs dike dibe wezîfa te çi ye wezîfa min dibe ew e melik wextê ku tav derdikeve ez ji tavê re dibêjim tavo derkeve baş e wextê ku roj diçe ava jî ez jê re dibêjim tavo biçe ava wezîfa min dibe ew e prensê piçûk dibe balkêş e baş e dibe wextê ku tav derkeve û tu ji tavê re bêjî tavo dernekeve wê çawa be Kral, melik wê demê dibe meliktiya min dimire. Mana wî namîne. Tiştê ku pêk tê eger tu jê re bêjî pêk ne wê demê meliktiya de. Îje em dibêjin Rêzdar Öcalan haya wî ji van tiştan heye. Heta ku sedî sed negêje wê qenaetê ku biryarê wîn pêk tên, talîmatê wî pêk tên. Çawa dikare bi tiştekî bibêje? Yani wê demê qiraltiya mirovan dimire. Serdestiya mirovan dimire. Yani ev anekdotekî balkêş bû mixwest ez bu ara parve bikim. Niha li Amerîkayê hilbijartin pêk hatin doh Donald Trump serokê berê yê Amerîkayê ji nû ve hate hilbijartin. Ew rojhilata navîn baş nas dike tekîliya wî bi Rûsyayê re jî heye. Bi qasî ku tê gotin dikare dawî li şerê Rûsya û Ukrayna bîne. Dikare bandor li zêdetir li İsraîlê bike û em zanin tekîliya wî ya bi Rojavayê Kurdistanê re bi hatina Donald Trump re di jiyana me de wê çi biguhere mamoste Hüseyin Ömer? Yani bi kurtayê zbar dikim tiştek zêde nayê guhertin. Yani Erdoğan jî çapka didê ji bo hatina Trump û belkî Putin jî çapka didê û belkî Beşar el-Esed jî çapka didê. Lê ez bar dikim kes feydê wê zêde jê nebîne. Donald Trump wê piranî hişmendiya wî, heyîna wî, karê wî, xebata wî ji bo hundirê Amerîka bê yek bû ji bo kêm bike zererên Amerîka li dinyayê de dê kêm bike. Niha di Rojavayê Kurdistanê de Amerîka naxusirê. Amerîka xusara wê ev bî zêdetirî 9 sal 8 sala heta nû du esker kuştî neçûne Amerîka ji Rojavayê Kurdistanê. Hêza Amerîka parastiya ji hêzên Kurda, hêzên Sûriya Demokratîk de herêmê de. Yani ew heta parastina xwe ne ya hewayî em besa parastina erdê dikin. Kesek nigarê bike paragehê wa yan jî cihê wa ji ber ku hêzên Sûriya Demokratîk wa parastinê dike. Ji bo yekî xusara Amerîkayan jî xusara Trump ji Rojava de nîne. Mana wa di Rojava de hêzekî didê wa quwetekî didê wa her çi qasî paragehên ne yê sabîtin jî paragehê wa yê leşkerî yên Tirkî dibêjin geçêcî ne yani demikî ne lê heyîna wal wê de tursekî çêdike. Heyîna wal wê de evekî ji ware çêdike yani heybetekî ji ware çêdike berjewendiyên wan diparêze. Ji wê kes bar dikim tişta herî sereke ji bo ya em lê difikirin ya tirs nêv gel de çê dibe ku Trump vekşîne ez kere bar dikim ew ê nebe. Dûvre qirara vekşandinê yani ez mînakekî bînim. Trump qirara vekşandina ji Efganistanê da tê bîra me teva. Wextê Biden hat ew qerar pêk anî. Biden qirara vekşandinê pêk anî ne Trump. Belkî wextê Trump ba nekir ba carek dî qerara xwe vegera ba. Lê Biden wextê hat Biden vekşa ji Efganistanê. Sebelê Trump ew rexne dikir. Rengê vekşandina wî rexne kir. Li hember sekinî. Niha di Rojava de jî yan jî di aliyê Kurda de. Yani ez gelek carat bijim ez dîsa bêjim polîtikekî Amerîka xweş bîr neke mamoste em dilşikestîne ji Donald Trump ji ber mesela serêkaniyê ji ber ku wî soz dame wî got
çekên xwe ên giran ji serê kaniyê vekişînin bibin dewleta Tirkiye soz daye min ew ê nekeve vê derê me gotina Trump kir wekî Kurdan ama gotina wî nehate cî garantoriya xwe pêk nehanî dewleta Tirkiye serê kaniyê mala me xira kir. Ji ber vê meselê em hinekî şikestîne ji Donald Trump. Ne yani eğer Donald Trump bu rengi kirbe ve cazibeci bejim Biden zarar ev parçaki küçük aha valet ço serikaniye gire sepi parçaki küçük eri gelek millet perişan bir gerek millet ve mali vaveran bin mal dağıtın da serkirin bes de deme Biden de veca Rêj Erdogan re tê vekirin ku heyîn ser erdo bin erdê Rojava tune bikî. Yani erê de aliyê axê de neketiye. Tu dernekirine destê xwe de. Ew jî ne Biden nehiştiye. Ez vê dîsa tekrar dikim ez her tim vê gotinê dibêjim. Ji ber ku demê Trump de garantor ne tenê Trump tenê bî ne Amerika. Rusya jî kire garantor. Nihoyet pêşiya êrişên bejikî ku di erdê re werin Rojava bêxin destê xwe de rosin. Emerîkî dîsa jî heger Erdogan êrişkî bike Emerîkiyê dîsa vekşin ez vê sedê sed di wê baweriyê de me. Yani garantiya heyîna Amerîka ser erdê Rojava ji bo berjewendiyê wê ne ji bo me ye. Ji bo heger dibêje ji bo şerê Daişê belkî ev tiştkî piçûk e jê lê ji bo tiştin dî jî ji bo parastina İsraîl ji bo zeîfkirina İranê ji bo ku karibê têkilîkî neqeba hêzê xwe yê Tirka û yê Iraqê de û yê Urdunê de çêkî ji ber cihekî navîn e gelek sedem hene ku mane hêzê wê. Hêzê wê ne ji bo parastina Rojava ye. Yan jî ti cara ne parastiya Rojava. Tenê piştgiriya Rojava li ber piştgiriya hêzên YPG piştî wê Sûriya Demokratîk li ber Daeş kiriye. Tiştek dî nekiriye Amerika. Ji bo yekê tirsek erê carkî Trump tiştekî welê kir bes piştî wê jî poşman bî belkî tê bîra we. Yani go bila vekşin çend gotinin gotin duv re jî Mazlûm Ebdî re kete telîfonê. Yani serokekî wek Trump Mazlûm Ebdî re telîfon iştexilî. Go em nema rê didin û bi rastî nema rê da. Polîtika Trump ez ne diparêzim. Polîtika Trump di herêmê de erê ya Obama hinkî meselê Kurdan nas kirin hat Perlemana Tirkiye bi Ehmed Tirkwar re rûnişt yani em bêjin ew ê Kurdar re rûniştin lê nekete pratîkî de tiştek. Ya Biden tiştek nekir lê ya Obama ya Trump kêm erê hinek ax ji destê Kurda derket yan jî ji destê Xweseriya Demokratîk derket di aliyê dî de jî deverê dî hemî hatin parastin. Yani hêza Sûriya Demokratîk hêzekî xurtir bî quvveta wê zêdetir bî di aliyê piştgiriyê de jî piştgiriya lojistîkî Amerika di demê Trump de bêhtir kir demê Biden. Madem wisa mamoste em pirsa ku her Kurd mereq dike em ji te bipirsin. Amerika wêkengê statûya Rojavayê Kurdistanê nas bike çi şert û merj lazim in ji bo ku Amerika bikeve nava hereketekê bi vî rengî. Yê min ha gelek tiştê ne gotin ji xwe ez naxwazim yani ew ê bikim lê gelek cara tê gotin yê min ez bawer nakim ti guhertin di herêmê de hene yan pîlanê guhertinê hene. Ne Amerika dixwaze guhertin di herêmê de çêbin ne İsraîl dixwaze kesek ne İran dixwaze herkes dixwaze İran bimîne yek bes ne divê xurtbîna dijî İsraîl. Yani divê ne dijî İsraîl bê bes dîsa dewletekî xurt bê dixwazin yê me yani wek Amerika statûya Kurda polîtika Amerikaya Kurda tune yani ev bersive. Ti di ajendên Amerika wek siyaset wek hikûmet wek dewlet di ajendê wa de tiştek nabê mesela Kurdî tune. Ama tiştekî wisa heye mamoste tiştek ku tu dibêjî karakterê Amerîkayê ew ji bo her kesî wisa ye. Ama eger tu projeya xwe bibî pêşiya Amerîkayê ew dikarin ji te re bibêjin erê em projeya te diparêzin em piştgirî didin projeya te ama belkî Amerîka bi xwe projeyekî Kurdistanê ava neke
belkî bixwe statûya Kurdistanê pêşniyaz neke ama eger projê te hebin Amerîka dikare erê bike karakterê wî wisa jî heye ew karekî pir mezin jê re dibê milyona pere jê re dibin lobîkî pir xurt lobîkî Emerîkî niha gelek caran lobî şaş fêm dikin cem me hinek dibêjin ma filan kes têrê Kurda milyonê re dikare lobîtiyê bike na ew hene bîroyê lobî hene dunyayê de di Amerîka de Tirkiye wê berî demekî min raporek xwend di ewekî erebî de Türkiye sala 2022-23 zêdeyî milyarek û nîv dolar li mektebê lobiya sarf kir ji bo tiştê wê karê wê di hundir Amerîka de bimeşînin Türkiye dewlet e têkiliyê wê hikûmeta Amerîka re gelkî xurtin hevalbendê Amerîkayê NATO ye nizanim çi welê jî pera didê bîroyên lobiyê ji bo jêra rêyabekê ji bo berjewendiyê wê di Washington de biparêze ama dibêjin li Amerîka evreyekî qanûnî ye mirov bürokratên Amerîkî siyasetmedarên Amerîkî dikare kirê bike mirov dikare pere bide wan ji xwe re bide xebitandinê û ez bawer dikim yani ev nakeve çarçoveya gendeliyê yani yolsuzluk nine ev dikeve çarçoveya xebatekî legal eger Kurd bixwazin dikarin bürokratên Amerîkî bixin xizmeta xwe di berdêla pera da mamoste ji xwe Amerîkî tonkî petrola me dibin petrola xaka Kurdistanê dibin çima li ser navê me em nikarin xebatên lobiyê bidin destpêkirin xebatên dîplomatîk û li ser navê me bixebitin yani çima kî Amerîka ser navê me naxebite em petrola xwe ji xwe didin wan mamoste nem didin wan ew digirin em tişkî nikarin bidin wan ew dibin bêj me re jî bêjin û bê izina me jî bixwazin neya me tenê mixabin yani Amerîka dikare her tiştî dinyayê de bike bê her kesî yê me jî em jî wisa ne em milletekî perîşanin bi rastî milletekî em ew hêza me ya ku em karibin bibin quwetek dinyayê de hîn çê nebiye em şervanên bi hezara yani berxwedanvanên me hene navê me heye wek ku Kurd ew berî şerê Kobanê û piştî şerê Kobanê mesela Kurda dinyayê de yani hate guhertin hinkî lê welê jî mesela statûyê ferq e niha devera ku Beşar el-Esed herkes zanî nikarê mala xwe îdare bike nikarê serokatiya mala xwe bike bes navê wî serokê Sûriye sebwelî jî herkes pê re wek serokê Sûrî dide heta Amerîka wek serokê Sûrî pê re dide û standin ya me hêza me ji ya Beşar el-Esed xurttir e yani quweta Qesedê ez bawer dikim heger kevin di ewê hev de bê Eyran û bê Rûs alîkariyê rejîma Sûrî bike Hesedê wî karibê rejîma Sûrî ji ber rejîma Sûrî xwe şevketiye lê welî jî wî dibînin xwediyê Sûrî lê me kes me nabîne tiştek ev çend sala Emerîkî nêv me dene mixabin yani ne ez ji bo tişkî dibêjim tu cara Emerîkiya em nedîtine wek statûa me qebûl nekiriye û ez bawer dikim vî rengê nê Emerîkî qebûl nakin heger şerekî cîhanê çêbî yan jî şerekê herêmî mezin çêbî tebliğevî dewlet hemî lev bidin hingî wê belkî statû nuh derkevin yan jî dewletin nuh derkevin wek Yugoslavya berê derît Kosovo ne tiştek bî Kosovo 400-500 milyon e rast e mamoste dengî te çûyê were erê hevan do ev nîqaşên gelekî balkêşin yani plan û projeyên Amerîkayê li rojeta navîn tabî ême çavê me lêye ku di encama van projeyan de Kurdistan çêbe mamoste Hesên tabî ew hinek mastiyet fikre kerem mamoste belê yani me besa Kosovo kir hejmarekî hindik lê Amerîka xwest li wê dê statûyekî ji waraçekî kir dewlet xispan henê dunyayê tebe ser ku ev dinya qebûl nekire wê kire dewlet eger Amerîka bixwaze dikarê Kurda jî siba bêxê dewlet lê tecrîbê me bi Amerîka re Başorê Kurdistanê heye Başorê Kurdistanê dewlet bî lê wextê dest ew referandumê kirin
امريكا عسكري امريكا تكركو كده حشد شعبي هات كتا كركو كده وبيشمركه جي داري خستن وصدي بينجيش آخا دستي بيشمركه داش دستي واداري خست بينجي وسيجي نا بينجي سري صدي بينجي وسيج دستي بيشمركه داري خست وبيش امريكيه با امريكيه دنجي نكر دنجي خوانا كرن ابدا ابدا يعني سياسة أمريكا بيرنجية جبوه كي ستاتوا كردا نجري داية دولة كي تاني باية مدنير نامده كسد بيجن مثلا إسرائيل جارنا دنجي ويتي كرتي نقل عندن كرت نزاچه هگر راست إسرائيل دوستي كردا بلا مثلا كردا ببي سازيين نابنتوي حتى نهو ديروكا كردا ده هين مسألة كردا نشو نسازيين نابنتوي اگر دولتك جار کی شیست و هشتی ده منگولیا خواست کو مثلا کرده وک ملتکی بندست آخاوی هاتیا پارچه کرن گرک ولاتی ویجی هبی وک پروژه کی دا سازیان نابنتوی پشتی در روژا اتحاد سوویتی هنگی سوویت جه خواست گو وکشی نه پروژه خواه وکشاندن نهشتن جبر چه نابی او برجواندی واب ترکار خورتن برجواندی واب عراقی را خورتن بسوری را خورتن جبو یکی نهشت چی بی حتی نو کسی ندانیه اگر تشتکی ولی چی بی هنگی ریل پیشیا کرداد بی هموسته تباسا سوویتان کرد تباسا روسیه کرنها از تشتک فهم ناکم جبه سیاست روسیه ترکان اندامه که ناتوی ترکان گرد آلیه خواه تونکی سلاح چک فروتوان نها گازا خواه پترولا خواه پر بها ده قات جن نورمال بهاتر دفروشه دولت ترکیه وان روژه جی دست پیکریه دولت ترکیه تهدید تکیه گفلی دقیه دبیجه بنیره درونته لأوکرانیا لدجی من شرط کن از بچکیته تیم کشتن حد خزانه به و عیار ده دولت ترکیه چه گوهری نابروان باشه نابروان چما خراد به دولت ترکیه جسارت تکیه بری خواه بزورین آمریکای و نزی آمریکای ببه و پشتا خواه بده يعني نابرا خو روسيا خراب بك دولة تركيا جسارت تكي بك بينما حركتك وسا واجر وسبب امبيجن سيناريو كم تشيكن دولة تركيا نابرا خو روسيا خراب تكي خانزي امريكا دكي جلو احتمال هي روسيا جي كارتا كردان بكاربينه اذا كان جي منفعت خو بفكر ما مست احتمال هي روسيا هم لسوريا هم لباشور كردستان زوري لامریکای ولاتین اروپای بکه لنتن یک بی بیجه مادام هم دجی منن کا پروژه کردستان ام قبول کرد تشت او احتمال هي ما مسته نه هو احتمال ازبارناك مسیج یا داویه گوت او داویه دست بکم يعني ازبارناك احتمال که وی رنگه بش بر روسیا برجواندی و نتنی بترکاره هنه برجواندی و بدولت هرم تباره هنه و برجواندی اخراناك تیکلیه روسیا بحكمة عراقي پر خوشن حتى قالك سازيين بترولي او دكن روسيا العراقي البترولي دقرن يانجي اتفاقيه انا بيمان نقبوا حكمة عراقي دانا السوري شيش خو جيجرت يا ابو يرنجي بتركارجي هجر بيدا ما تداويه هناك تهديد دان اوجي وكشياري كددي تركات بيجي امزانن يعني بيرنجي ددي امزانن هم چدكن جبو امزانن بالليدي ساتكليه ما ايكونومي وخرانه بن يعني بلان فيجي زانبن تجارة باوريا روسيا بأردوغان نهاتيه ليه تكليه واي ايكونومي دهيلي كوب هبرا دانستاندن مازن بكن آليه دي دجي قاسي أردوغان فايدة داي بوتين سوري ده كسي ندايا يعني نج أردوغان بان نج حكمة أردوغانو وجرد بيجن أستانا رنشتنين أستانا وقتي تشيد بين نابرا روسيا وتركا وإيران ده وفكشاندنان چتين گریدای ترکا و دمکی يعني بري چند ساله که دورا قصرا بشار الاسد خواهد بگرتن اگر اردوغان نگوت با واک چتا وکشن جویدی بگن هو بشار نصر حکم بی يعني بشار كاتبي بقى تشتك نابي وي سيستما آن ريجيما سوريا نهون نمابي لأردوغان آريكاريكي برمازن كر قالك تشتوا بهبا قريدتن او جي برجوانديه خود باريزي اردوغان برجوانديه ويشنا او دهندر خود دجي امريكا اردوغان بوليتيكاويه يعني وك بوليتيكا اسلامتشي نو خوان مسلمين خو قريدتن بهر كسيفه
لي دبيجن امريكا جي دجمني ما وقت شوا ايران دفكر اخوان مسلمين جي ها دفكرن ام فيجي بينن بيرا هر كسي بلكي اشكرن نابيشن لي اردوغان هوجي دبيجي امبرياليزم ونظام تشو آلية دي دجي نكاري خوش امريكا جي قدكي ام بيجي بيجن يعني ناتو يدايا سازي جلق جريداين بهذا روسيا وتشتي زاني باوري باردوغان نايني باوري بحكومة عراقي بحكومة تركيا نايني سبولي جي وقتي مثلا تركا كت بكبند بريكس ده روسا وكاتا خويا كرن غوتن هناك اقول روسا قبول نكريه بس نخواستن بدن خويا كرن نخوازه تشاود بريكس دبي تشاود ناتو دبي تشاود خوازه كبي يكيتيا اوروبا ده وتشاود مرب كبي سازيا ماياكو ام دجي يكيتيا اوروبا ودجي امريكانا يا ناتو إنه. يعني تشتكي ولا جهه برجواندينا برجواندي واوي بردوام بكن نيرنا مده لروسيا هندر سوري ده هري جرنج مره پیشیا اردوغان دگرید گلک تشتاده يعني دفاع ايريش داويه ده حوج يعني جركم هو بحثي جي بكي تاني طيا جتين تركا ده آلية بندنتما امريكا ده چون سراسري اخا روج اباوليدان ده آلية بندنتما تركا ده حدود اخا باكور يانجي يا تركا داويتن ليددان درباس ندبي يعني دروني وا حتى دروني واي شر زيدا درباس ندبين شخو جت ابدا درباس نبينه ده آلية بندنتما روسيا وايران ده ترفعت وادرة حدود خدا طوب طابيتن طوب ونظام چه طابيتن حتى درون حواله افجي قال لك جرينجا مو باتشتا بزانبه از دخوازم بینم بیره حواله ما مستد حسین دبیجه او جیکو هزین روس و ایران الوی داری بون دولت ترکی جسارت نکر صحا هوایی بکار بینه دوی داری ده جتی خو درون خو بفرینه روی نرم یه آمریکای دی بینه لحرمین که آمریکا لی سردستن دوی داری ده دفره ده چه ارشتی که سر روژاوی کردستانه yani ev tespiteki geleki cudaya u balkeşe jî mamoste ez pirsa dawî ji te bikim û paşê jî em xatir ceval bixwazin. Niha mesela pir kes divê qenaatê dane yan jî difikirin ku Rojavayê Kurdistanê ji ber ku dibin kontrola em Qesedê de ye û ew jî nêzên Partiya Karkerên Kurdistanê ye yan jî bi felsefeya Rezdar Öcalan dimeşin lewma ye hêzên navnetewî xwe nêz nakin statûya wê derê nas nakin. Ev هنك فكري وسهنة أما وقتی که ام دبینن ماده موسایه لباشوری کردستان اف 35 سالن ستاتویه کی هیه yani de facto روشکی هرما فدرالیا باشوری کردستان چما او ناین ناسکرن چما ستاتیوان دخدا ناونتوی ده ناین ناسکرن چما لنتیو یک بی ملت کرد ای باشوری کردستان ناین تمثیل کرن باوک فرمی yani روشوانجی وکیا روجاوی کردستانیه ستاتوی هی تونه کفشننه تو برسواته چیش بو وی روشی yani mesele Kurdun yan mesele PKK نه مسألة كردن ده برسف داجي براستي بس مسألة كردن إيش مسألة PKK في مسألة تونه يعني هناك بويرن جيت فكرن بس بتشكينا راستا إنه كي روجاوي كردستاني جه بيا دبا وديسا نيرينا أمريكا ونيرينا دنيا الوا بويرنجي با جبرت بخوجو تا بصبا شور جكر تزاني حتى 2012 بدكي وينكي د لیستا آن چه جرد بجند اوا تروریسم دبینیا امریکا لیستا رشیا امریکا یا تروریسم هر دو پارتی جی تی دبین دو چون امریکا بارد رونشتن لی هر دو تی دبین امریکا نبرنگی امل مسئله دنهر نولید دنهری جمع امریکا ده هنی کمونیست ده هنی نظام چیه زیده لوا مسئله ده آلیه با ده آلیه شراده یا ده آلیه ستاتوا mesele ideolojiya apoizm ya jî ideolojiya PKK nine mesele Kurdun eğer mesele ne Kurdiye çima صدي صد جبركو جم أمريكا برجواندية ويب دولتها أمريكا هرتمجي ديروك أمريكا بشتي بتايبجي بشتي تشلو هشتي حتى نو بشتي شر جهان يدوي حتى نو هرتمتي كلية ويب سيستم رنا هرتمتي كلية حكومة رنا
او حکومت چه بی حکومتکی فاشست بی یعنی حکومتکی دموکرات بی تکیلیه و حکومت رانه تکیلیه زیده به امبیجن سازیه دیره یعنی یه که نه خویایی را یعنی یه نه هاتین فرمیت واتنه زیده تکیلیه بارا چه ناکه حکومت هریما کردستانی تنی پشتی که 2005 وقتی دستور یعنی سازیا بنگهین یا عراق درکت دید فدرالیت کردستان دید هاته پجراندن نو که حکومت امریکا جی دید که اف استاتوا کردا یعنی استاتوا امبیجن هولیری بیا استاتوا که رسمی فرمیل گور عراقی کری فرمی بری هنگی ندیدید امریکا جنوتو یکی پیدا کردستانی بی بس تجارة استاتو کی رسمی ندیدید یعنی تکلیین رسمی بواره وک اوی چه ند کرد وک کوهیزه کی امبیجن خودیه وی اف بایدن رئیس نهوی امریکا بلکه تی بیرا گلکا در نوتا ده داویه نوتا ده اوک دا گودوی عراق ببه سه پارچه دولتکی کرد دولتکی سنی دولتکی شیعی چه به عراقی ده او داخویانه وی بالکشه کردی مهنگی الهمبروی داخویانی ساکنی يعني بريز مسعود برزاني وبريز جلال طلباني قبول نكر الله هاوي دمي فكر ديرو كي فكر راكاندني دراكاندن هذا هي يعني نتشكي بشارتيه سر جوجل يك بقر الفا مثلا ويبيني وانت خوازن دولتك خرط عراقية افا بكن ام فيدرالية تخوازن ام نا جدابين دخوازن ايه امريكا بويرنج المسألة دنيري يعني انها روجافاجي وليه روجافاجي ام دبيجن ام سورينا ام سوري رد بي يكبن ام نظام چنها امريكا جي بويرنج الما ماذا من خوازن سوري بن سوري بن لي هاگر ام بيجن امين سوري جبن اوجي از بي بيجب امريكا پشگريا من ناگري دو ياري دا امريكا پشگريا هيزن وك من ناگريش بوب بي ستاتوك يعني الرایدارین روزاوی کردستان ریوبریا خسر دبیجن ماموسته اگر امتنه سیاست نتوا کرد بریوا ببن لروجات ناوین دبی و قرر ما بینن دبی عمر ما و سیم ها دوام نکه يعني نه قوة ما سياسي تردك ونه هزين جهاني بشكل دنما يعني دبي أب إمكانه ما تونه جبرية نتوا ديمقراطيك كنت ده حمي قال تدجي قدرن وهرم خسر يا سوريا اف سياست هناك سياستك مجبوريه جي بلي اسوين ندبين مشاشه من بوك اورنكك يعني هاجر اري يا راسك قربانه اري سياستك نشاشه يا خسر يا ديمقراطيك نهود ماشينه يعني براستي جرى يكي تاريخ سوري دكو كرد وعرب قارينا وكهب برين هو تجاره ما عرب هرتم سر مره بي نو جرنا جبين البي اوروبا يشيد بن يكي عرب تدا حاضر ام سه كردن او يكي عربي كو تشكي ويتونه كس نزانه جانا گوتنه كي نجي خدا بزي گوي بابي وش كوديه حقي دي قريشن تي خسر ما هر صها دخوازه فرض بك تشتي جبر ولي تربيت بينه ان هاد ولد ده دروج افاده انت وكابيك يعني سروكاتيه كي كردا جبو هريمه حميه للرقايل منبجي لأنبيجن دي رزوري كردا قبول دكين وقت سروكي خواه جي تشكي نوها بديروكا كردا ده تشكي نوها ده تاريخ سوري ده جي تشكي نوها جي براستي جي سر بلندية ويش خاسي بردوام بكي بردوام نكي از نزانم لحيان هو في رنگي بردوام دكي ازي بي بوتني تاني بيجم وخوازي بقري يعني يمن ازگرك جارات بيجم خسريا ديمقراطيك يانجي كارل روجافات كرن وك جانباز هون چیزی رد به او ملوان سر اوا وریسک نقبادش یاده گریدای جانباز دید به جانباز هم جیجه رد بشن سروی وریسی ری بدچن بن رجیش خواه گل کی تهلوکه او کوره هگر خواه بگهینن آلیه دیه چیه خلاص دبن هگر خواه نگهینن چیوی تیده بکبن یعنی ندستی واده او تشتا تیکرن شرط و مرج یه در دوری واسر و فرض دکن که بگن کده و ترامپ هاتنا ویجی بلکی فیدا روجاوات ده هبه نخسارا روجاوات مرو نظامه هوانو ماموستا حسن عمر
süper bû. Mala te ava. Yavaş. Evan ez pêşniyaz dikim hûn biçin ser YouTube'a Mamoste Hüseyin Ömer bibin abone em rûpela wî jî mezin bikin. Çünkü çima mühim e. Di nava me Kurdan de rûpelên YouTube'ê gelekî kêm in. Ez kêm dibînim. Dibe em li hev zêde bin. Em rojane weşanên Kurdî çê bikin. Derdûkulê me hene em mecbûrin ji cihanê re ragînin. Xwezî sîstema nivîsa binî hebiya ku ev xeftinê me bahata wergerandin otomatik ji aliyê YouTube'ê ve û bi zimanên Ewropî jî bahata çêkirin. Ama zimanê xelkê dibe ê Kurdî ama ê me nabe ê xelkê. Ez wî fehm nakim. Banga me li YouTube'ê ew e ku vê sîstemê jî bi cî bike. îro weşana me gelek dewlemend bû hêjmara temaşevanê me jî gelekî zêde bû ez heqeten minnetdarim ji we re spas dikim hevalno bi qasî 705 kesan bawekî zindî li me temaşe kiriye di nava saetekî de jî bi qasî 5000 însanan li me temaşe kiriye hatine çûne yani mamoste yani îro a haftina te we bû weke semînerekî 5000 însan salonê de amade bûn te xîtabê wan kir süper serkeftine ez hevî dikim tabi kême ez kêm dibînim heqê me ew qas ket û emega ku em didin xizmeta ku em rewşenbîrê me êmîna Hüseyin Ömer lêkolîn dikin serê xwe değişînin tînin ji we re pêşkêş dikin dibe milyonan însanan werin godarî bikin ku em bikaribin dahîn û stendin derdûkulê xwe bi hev re parve bikin. Mamoste here bî mala te ava. Tu jî here bî gelek spas heval bidirim. Hevanno min peyamê we xwendin hem dema ku mamoste daxifî me peyamê we xwendin gelek spas ez her roj dixwazim ev eleqe hebe hêvî dikim ji kerema xwe re me bi tenê nehêlin binêrin hêjmara me ya kesên YouTube rojname gerê YouTube çê dikin ji xwe kêm e û me bi tenê nehêlin pir baş e aynen bi vî şeklî dewam bikin dawiya heftê ez ji ber ku karê xwe rojnamegerî li deverekî din li saziyekî din dimeşînim didomînim li stûdyoyê bi vî kalitê nikarim weşanê çê bikim canan tona dengê min xirab dibe canan bi şeklên cuda ama êdî îdare bikin ez ê hewl bidim rojê yek du vîdeo çê bikim mala we ava here bin bi heviya rojên xweş azad çi dikim bikim bila bede û bi hevan da